Niye soda oldu avşulatı? Baksana. Kaç oldu? Ha. Kaç verdi? 125? Kalk böyle. Kaç oldu? Kaçak para? Var. Razı mısın? Gerek. Kaç verdi? Benim bozorlarımı ye satmazlar kılarım. 5 bin koştu, 2 bin koştu. Bana ülkemin pilini aldım he. Aka, gelmedi. Doğru elinden al. 212 mi? Oğlum ne koştun? 212. Yaxshi odam. Men qo'laydi. Yaxshi odam. Bering, maza qilib soting bo'ldi. Boshqa so'z yo'q. Ko'targanda qo'shardi deyman. 3000 so'm ishga qilib bermaydi. Aylan aka, qo'lim sizga bermadi. Bo'ldi. Bo'ldi, rostli baraka. Bor baraka. Voy achiramachi. Ulardan foyda qilsin deb foyda qiladi. Bu aka, otingda shu odamga. Achiramachi bering. Uyga kelgan odam. To'g'ri sotib atdan qilaring bering. Shundan choy ichib olsin shu kishi. Ichadi. Bor barakani qilib o'taman. 18 yil qizim olgan berib otadi. Yaş qanday? 2,5? Jozga 3 ekan da. Mishta oladi. 212. 212 ming so'm olsa. Jozga mishta oladi ekan 3 yaş. Bir so'mdan 3000 bo'ladi. Bo'ldi. Boshqa qo'shmayman. Boshqa qo'shmayman. Boshqa qo'shmayman. Bo'ldi, men qo'shib beraman. 13 mingga rozimisiz? Voy, 13 mingga rozi. El hammasi berdi ham. Sotmay. Ya, Versiz. Bo'ldi, 13 ming. 13 ming. Barmaga. Voy, achama. Bo'ldi 13 ming. Bak. Bo'ldi 13 ming. Bering oqsoqol. Voy, achama. 13 Bering. bo'pti beruvdi. Bo'ldi 13 ming. Bo'ldi. Bas. Voy, achama. Voy, shu men. Sizni bolagan aka son berganingiz edi. Men shuni aytganim ham qildim. Eldan 3000 oshib o'tadi aka. Voy, achama. Bo'z bering. Achama, bering. Yo'q, qo'shimdan qo'yib ko'tarib qo'yaram. Yo'q, hamma qordarim bo'lsa. Aka shuni ko'targan g'alam. Rozimisiz? 500 so'm foyda bersangiz Voy, 2000 so'm bu yo'lcha olib ketadi, o ketadi. Bo'ldi. Jicha deb turib ko'tarib. Ordang acaba. Voy, achama. Voy, sizga bering. Voy, baraka, beradingmi? Voy, achama, shuni beringsiz. Bo'ldi. O'ynab turib, barakani ayting, bo'ldi. Xursandchilikdan bor. Bo'ldi, sotim. Saqlashim bo'ldi. Kelib, ana aka. Yo'q, bo'ldi. Olaversin, yo'q. Bo'ldi, shu 13 aka. 13 bo'ldi. Yo'q, Bering ham o'sha. bering. Eldan oshib o'tadi aka. Qo'shardi bering. Men qara, bering. Soatiga uni men qo'l qo'yaram. Men erkakman bundayda. Bunday odam bo'ldi. Bo'ldi, olaversin. Bor. Qo'ydi, qo'shatdim. 213 mingga sotildi hozirgi. 213 ming. Jozga 3 yaş ekan. Tak dostlar, daha bir jol жалпыңыздарга assalomu alaykum deymen. Arg'umoq kanalımızın qattалушылары, жылқы сүйүүчүлөр, сайыпкер болгондар. Жануар. Бул каттагы жылқы базарда жүрөбүз. Assalomu alaykum. Жануар. Sakin. 11 yanvar 2026 yıl. Dostlar, bir жылқы сурагандарға класс деген нерсени басасыздар, жылқы сүйүүчүлөр. Буюрса бир аттарды жакшы кылып бир тартып берейин. Ошолокта келген экен. Просто mingi qilingan olov. Тақсыр қанша жаш? Bahar 3 yaş. Ha, bu жазға 3 жаш. Орыстың аты кім? Ha, орыстың аты? Россия. Ох,
Sekin. Жануар. Жазға 3 жаш. Қайсы уақыттан бері қолыңызда? Қиылыдан бері? Тайдан бері, а? Бойы қанша бойы? Бойы. 65 değil. Айтылыш бағасы 400. 400 мың сом. Жақсы. Қанша шығады деп ойлайсыз? Ben bunu 75 mi? Aha. Жануар. Номерлерді айтамыз ба? 0557 0557 66 66 55 55 50. 50. Жақсы. Қанша енді айтылыш бағасы дағы? 60 bağız 400. 400 мың, дағы бір жағы, сұрақ қойды. 400 мың. 400 мың сом. Жазға 3 жаш болады екен, да? Қазықтары таза ау? Жақсы. Болды, содасын берсін. Болды, базарын берсін. Мына шыны тартайылшы, тақсыр. Қанша жаш бұныңыз? 2,5 жаш. Бағасы шы бағасы? 350. Жануар. Сыны жақшы екен. Қаяқтың аты бұл әм? Россия. Жақсы. Улақтарға чау үйретіп қойдыңыз? Чаулек, а? Өзіңіз қаяқтан? Нойғыттан. Қараташ. Көкірек мүшелері. Жақсы екен бұраға. Номерді береміз бақа? WhatsApp номер айтып берің. 996 мен. 996 менен? 721 721 87 49, а? Oldu, bazarını versin. Boyu kaça ölçek kaç mı? Boyunu ölçüyoruz biz 1.65'tin tegerek. 65 tegerek, ha? Plus minus. Oldu, bazarını versin. Bir yakın bir basırıp koyarın ki. Sakin. Ha, etek. Oldu. Ha. Hem öspürmek de. Oldu. Oğlum. Canavar. Turuşu başka sakin. Yaxşı. Kança bulat, balban? Ha. Bağoltan, kayakta? Ha, bu yakta. Nasıl soda olattır? Kök dağı var iken, toru dağı var iken canavar. Ya taksir. Kök kança bağısı? Kök atınız beri burunçu. Ha. Tartıp koyun ha. Ha. Tartmayla koyayım, bol dese. Tartmayla koyayım. Ulan bayağı kurun. Torat kança eken torat? 400. Ber burbaş be. 400 ming som. Oh canım, kökürögü başkaça koy ha. Kayakın atı? Temir koruk. Kança yaşta kat? 7 yaş. Atın çat tanıştırasın жақсы. Neler var eken attın? Özünüzdükü? Ha, olgansa. Boyu kança? 1.65. Yaxşı. Ulaqay işen iştüler? Yaxşı. Biraz joşul ha? Yaşını aytıp koyun da bize. 7 yaş. Numarayı beremiz mi? Aytıp öğrengen mi? Ha, satıp gelsiz de mümkün ha? Vallahi da özünüz bilesiz. Ana. Bazar kaçı verdi? Arkanda ya. Basın daha bir jel aytıp koyun. 400 ming ha? Oldu hesap. Sodasını versin aga. 400 ming som demek ha. Bak soda oldu bir yakta. Ha? Kaç verdi? 150. Kim Olcay'a kadar tamam. Olcay'a kaç oldu? 155. Kaça yaşlı? Жазға жетті? Мынау сатылды. Реалды бар. 155 мing сомға. Ажаға сіз алдыңыз ба? 155 ming сомға мына шул алынды.
7 yaş ekan жазған. Oh canım. Taqsir, torun tartib qo'yaylar. Qancha yaş bunimiz? Yaşı 5 yaş oldu. Na o'zingizning besni yat ekan, ha? Shularga jetmaydi o'zi uchun. Ja jo'n javob bu narsa ekan. Kesoqlari mıqta, zing ekan. Yash qancha? Yazga 5 yaş. Otni nelarga yuratdingiz? Ulog'i bor. Buyruğu da var. Ha. Yaxshi. Boyu qancha? Boyini o'lchab o'tdingiz, ha? Yaxshi. Uloqqa ishonishdi o'lar? Yaxshi. Densoqligi toza. Nomerni aytamizmi? 55 bilan. 0555 89 89 77 73, ha? Oldu. Otun tomoqlar bo'ldi. Sodasini bersin aka. Mana. Ana, bugungi atlar. Bugun negadir ozroq at kiribdir. Baqa so'zlaysa. Ya qancha bo'ladi? 200. Qayoqdan ati? Ha. Jol Qulatov. Qancha yashadi? Ot tanishtirasanmi? Qancha? 8. 200 ming. Canım 200 ming so'm. Nomerni berasizmi? Aytingchi. 0226 400 038. Aman aka. Bak kimga qiziq bo'lsa ko'rasiz. Ham bir variant. G'alati var ekan. Ko'k atın boğaz qancha ekan? 400. Bir tartib qo'yaylik taqsir. 400 ming so'm mana do'stlar. Mana. 400. Qancha polvon at? 180. Ber burchi. Bir tartib qo'yaylik. 10 yaşba. Qayoqdan ati? Salot. Atın boyu qancha? Ha. 68. Yaxshi. Uloqlar bormi? Nesi var öneri? Ha, seniki emasmi? Ha. Nomerni berasizmi qiziqqanlarga? Ha? Keragi yo'q bu. Ha, keragi yo'q, ha? Bo'ldi. Inshaalloh otni otgan do'stlar mana. 7 yaş, жазga 10 yaş ekan. Bo'ldi, bozorini bersin. İnşallah otdan geliştir. Olban, otni bir tartaylı ver buraya. Ha, tinch mi? Qancha yashdagi ot? 8 yaş. Qayoqdan oti? No'qatni qiladi? Chashto'niki. Otni neleri var ham bir tanishtirmaylik, sotamizmi? Nomerni beramiz. Otning bo'yi qancha? Uyuri bor. Uloqqa chapsa bo'ladi. Qo'rqmay. Kecha oldu. Boyu qancha chiqib qoladi? 160 ga jetadi, ha? Qancha ham bosi? Qancha mana. Yer to'ng'iloqga netyapti. Bo'ldi. 170, ha? Nomerni aytaymi? 0509 393 758. Cheshto'niki dedingmi? Cheshto'niki, ha? Bo'ldi, bozor bilasiz. Ha. Bo'lishi yaxshi ekan. Kecha uloqda yurdi. Bugun ot va Jali polvon uloq bo'ladi deb negadir otlar ozroq kirgan o'xshaydi. Kechagi bozorda emas. Alloh ya sallatday geldi. Ha bosışı başqacha o. Ha. Qancha ekan? 200.
Bunu tarttık. Bana kaydaşı? Kaç yaş bu? Ha? 6 yaş. 6 yaş ekan bu. Maravandan geldi şundan? Mangıt. Ha. Hatta neleri var abi? Alın da ha? Alıp ne geçse? Yesi nereye? Ulak kulağı var mı? Var bastırıp kaçı? 7 yaş dediniz mi? 6 yaş ha? Boğaz kaça? Aslında 200 lira. 200 mi o zaman? Oğlum ne yaptırın? 200 bin son da değil mi? Boyu kaça boyu? 1.55 ha? 1.55 yılpılar. Nomer tanıtı ne mi? 422? 400? 402. Ne öyle ki 22 mi lan? 1.55'in tegere gideydi boyu. Yaxşı. Kızık boza çalaslar. Kazıklar taze la ha? Oldu yaxşı. Aha. Oldu hesap. Boyun bir yakın bir koysun. Al жерden. Ha, oldu. Oldu, bazarın